for any adofo mema obibia akwaba de abatu ma GH so muni aba musofo epieskapa ne so minimo edi eye ehyen se ma babeto ya apono so na mede ebesom mo na ene de se de momnim no afi we de enioma ekoso se enya akwanhia ne besi a na ne eye Robert akonfrefo na ato ahye eye nkrofo bi eso achese wo mo abro wo mo na so wo maku wo mo framfram na arewo se ma babeto ya apono so eye se gospel musician eye yenu abema ya sapon ene de wo no so akwa hia eye enkwanhia kase bi pa abusuafo akoye arobosem yi na se wunim eye nua be me ya wono na ebo eye ohaw ne sen na wusun ne biem so se mamu ne waya mame aboni ayefo ne memekire eye ye nua ba ma no wono ne ho asem na meka na enkwanhia yi ekoso ewodwa so junction na chese ewo eye Kumase empotemu kwantempon no eso na enchemu ababeto edwa ewo yapono eso echema na chese eye ye nua ba ma yi womo ka na womo etimu achese wono de ekono na ye truck driver bi a wono susu with this speed this speed overtaking another vehicle one ne no na chese wodane free o mu lane bebesi ye nua ba ma ya sapomu ele no eso na wo hu ye no wanye na adwen se wo person kan yini ekahia na se cars no ekokodi ahia na de wo ye ne kase eba into ye na adwen se wo dive afa the other side no na ema wo no so ene ka foforo ekokodi ahia ama ene de arawo se mababeto edwa na se de mo amunim no enyomtofo no se wo mo etu kwan na se wo mo ekọ ba bisa aya na enye wo mo nkuten na ya na wo mo enam na ntia ababeto edwa se ya osapo ye nua bema yi emra ne ka ne enya akwanhia no na chese ne nyomtofo ne backers ne backing vocalist ma mitiwa na ebiem suso nipa mienu esanso eka wo mo eho a ka no ekokonya enkwanhia na se sia me ne wo ekasa yi edie injuries kakra bi minor ones bi na wo mo enya chese obi a eho enhyeda enka kesi bia nuti no dodo na eda erade ase ewo ho na obehu ase de emfonyi no etwa ekon ka no na ehye ayese amena tokro bi emu no ha se de wa wo hu no ka no na ehye amena mu na etwa go no se de wo hu se ka no baabi no ayeden amoamo outimi se odo enkwanhia na so enye serious one a age nipa ekra de free ne nse na chese nti ya ababeto ya pono eso no nti na hu behia se ye de ebeba besom too much ahwefo ene etiefo amamo so mahunu bi na ebusuafo ye hwe na nse a aseda ne da ye ka yansam no endru baabia yansam no ye kaka so yenya anu ye bia emfa emfrimu akwa ye se a driver for no dodo na abu wo mani agu enyoma bi eso achese mirika tente abia ya wo kwa wodi mirika ekono se wo to wo ase a din a wo bekọ akwa akodu ye hwa achechede da ne da wonante brew enso kokodru asundum adenti na da ne da ye pre ye ho nyoma bi afi biwie ni ye nu ye ho because me yes a truck driver here with this speedy say senka ne kai ni ya osapon ntuni abante de kokohia ye ne de chese wo mo eto anana no me won se do nyame mpangudie anka wo mo to aya anka den anka wo bekọ akwa na ne se wan sheda wa hu de ba ye ne ye de baba ba hihye ya kwan a enye na susu yen kan hu se a driver for na nkasa no wo mo susu no wo mo aduabu ebimrika tente no adults over speed no overtaking no adults mo nim se ya kwantempo eso enya de se eso a ye betimi aye ya dwen se we yim content ye afa ehu wo ye afa ho no wadwen hu se we be na obi susu a wodi wachi obi susu a no susu na kwan ne so eba no so aye na dwen se waso ne de anu a wono susu ede eba na mama ye mbre ye ho asema ye nto ye bo se ye te sti a na chi a mama ye hu se asa de ye che se ye ti play mu a enesa a ye tu mama ye hu se ye kwantempo na so ne na kwantempo na egu wono no enya akwan a da so toten asphalt a che se
when I'm sure you and until near be over speeding na ye overtaking na ye de ense emfata mama ye mbre ye ho ase na mama ye hwe eye road signs na wonoma se ne be ya nkwanhia ekokoso no eto atimi atwa because na nsendie nkwanhia no eye adolso na dan so difo no nsem mo kan echire mo na chese nkwanhia ne de ebeba na mema ne nam so emasa eye akra no enhwere emfiri eye atiasefo asase yeso because the obeyi bia ewo eye asase so no yubebu hu aye akonta debi nyame ema ye na beto so mienu nti mama ye mbre ye ho ase na ye ko eye yete ya kwante mpono so na ye twika ye ma ye ni enda ho na over speed no overtaking no ho nkone ba no ye ntimi ente so na ebusiafo ara ho se ma beto eye ya pono eso no na so eye ye nua ba ma ya sapon ene eye ni backing vocalist any ebiemo so na pamfo no edem wo mo enda eye ohaubia enwachese wo mo ho eyeye pa odo sem eye pra kakra bi no ma hyeda yeden prepra na susu ni nyina mu no nyame abasa emu eden ewo wo mu sunti no waje wo mo ede free eye ohwease no ne nsem enti na me hye me de to eye mu nyina manim na makai eye wo mo so ewo mpaibo na mpaye bia ibetimi abom ede si eye obonefo ni nyuma ne nhyehyede e kwan no mama yesu yentimi nye na etimi aboa ama Ghana yesusu yenya asudi na driver for mama yen hye no so se afiwe obonefo no wo bubom enti ne yesu ye beye de betimi bia se yemma wo mo emfa yenye hanam emfa emma wo mo ese na ebusuafo anwume too much de eba beso mo no subscribe to your channel no se wonye ya like your videos na share all the social media platform betimi so follow your IG page @tumaginh_media ede ekwesi kapa desene ye besane hia makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewra too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ne hwe too much GH mo ye too much na me so me I'm on fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.